Ebese lapho ekutheni le nto hayi ukuthi mhlambe yayigcina iqhatha abalandeli kuphela. Ekutheni mhlambe abanikazi bendaba bona mebebonana kuba kuhle kube mnandi. Cha yayinkulu phela impi kwakuliwa ukuthi ke njengoba ngeke ngasho ekutheni ngenhlahla ngaleso sikhathi izinto zazingasheshi ukutrenda ngalolu hlobo ngoba kwakusemini kuphakathi kwabantu kugcwele impela ukube kwase kuyilesikhathi samanje ababeyokhipha amafoni abantu beshuthe bevideolize befake ku social media yonke into besobala kungekhona ke lapho kuphela khona omunye umcimbi futhi oLundi ngisazi ngokunyaka lapha nakhona kwagcina ngemnandi emcimbini kwagcina sengingena kubhuduzelwe stage kwaqhuma induku kwanje yakwajahwana uba wase stage nina ngoba uNdidane kwakuyithile stage wenzani uNdidane yabuya ifuna ukungena nayo isidlalile ayisedlali angisekho sure kodwa nje futhi kwakuyilokho vele ekutheni manje into engiyaziyo ngomfoka Gcwensa wayegude la ekutheni ufuna into ezokwenza ekutheni abantu bekhuluma wayenayo le nto ekutheni kungagcini kuthuleka nje ngoba le nto uyiqhubele noma lingasekho kuyibhovu kuyonamba ngenkulu yakhe ngiyakhumbula into ke wayenza nakusomnandi usomnandi eshuthi iDVD lapha eGoli wafuna vele ekutheni ezodlula la kushuthwa khona yabona ifuna vele ekutheni nje kunyakaze yikho nje wazogcina seyibiza ngophazamisa imicimbi yamanye amadoda obusho ukuthi ayikapakalayo kubalandeli nina vele nakini vele hayi kwangimnandi vele iqalile ziyakhala kwakushubile impela kwakungekho mhlambe ngiye ngizwa abanye bethi hayi le nto kwakuyi strategy sokuthi kufunakala ibusiness noma kufunakala hayi kwakuxatshenwe lapha ayihlalwanga phansi yahlelo hayi ayihlalwanga phansi yahlelo kwakungezwana kangangoba nathi thina singewona kameliti kodwa esisebenza nalabantu hayi nami ngangenasikhathi unje incane ekutheni unje incane wani wena leyo ayanya nje mokukhona abadoda la ngoba kwakuthi noma kwenzeka methiwa sihlangana ke sodwa yize kwangajwayeleki kodwa lapha lebabehlala ngakhona onje incane leso sikhathi khona amagenge sasiwajwayele amagenge ngasemakhaya uthola mhlawumbe iweekend asikho busy ngalutho umuntu esasijwayele ukuhamba naye lapho ukhangelana mekuthiwa kwenzekile mhlawumbe sesiyaqondana ubone ukuthi naye vele siyanyanyana kodwa ngaleso sikhathi akekho umgqumeni akekho umtshengiseni kodwa